muraho mwegere hino tuganire. Nta masaha 48 ashize ikipe ya Arsenal ikoze igikorwa kidasanzwe ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi cyatumye abasanzwe bakurikirana hafi bya Premier League bahindura barebirondre. Nyuma y'igihe kinini ivuga ko isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi, Mikel Arteta yasohoje inzozi yaramaranye imyaka isaga 6. Arsenal yemeye kwishyura $75 z'amapaundi kugira ngo isinyishe kapiteni wa Newcastle United Bruno Guimarães. Abenshi bahise bibaza bati ese koko Arsenal yashyiriye undi mukinnyi wo hagati, ese amafaranga angana gutyo yarakwiye gutangwa kandi basanga mu bakinnyi wo hagati beza nka Declan Rice, Martin Subimendi, Martin Odegaard, Michael Merino ndetse na Lewis Skelly. Ese ko ukuri kugaragarira buri umwe wese ari uko Arsenal itaguze Bruno Guimarães kubera ko yabura umukinnyi wo hagati. Ize ni iki uyu munya Brazil? Niba uri umukunzi wa Arsenal, ini video dakwiye gucikwa kuko tugiye kureba impamvu nyamukuru dutekereza ko utigeze wumva ahandi zatumye Mikel Arteta ahitamo gutanga amafaranga menshi kuri Bruno. Impamvu yaramaze imyaka amukurikirana kizamufasha uburyo 11 babanza mu Arsenal bazaba bapanze umwaka utaha hamwe na Bruno, ndetse n'impamvu ubu aricyo gihe cyiza cyo kumuzana muri Emirates Stadium. Mbaye ikaze, ngende Joyce Gakomba. Nubwo Arsenal yari maze igihe ifite imwe muri mediane zikomeye muri Premier League, ubuyobozi bw'ikipe n'umutoza Mikel Arteta bari bazi neza ko gutwara igikombe cya shampiyona ari ikintu kimwe, ariko kuguma ku rwego rwo hejuru imyaka ikurikiraho ari ikindi. Amateka y'umupira w'amaguru agaragaza ko amakipe menshi amaze gutwara ibikombe yahise asubira inyuma kubera ko atashoboye kongera ubwiza bw'ikipe cyangwa ngo yongere irushanwa hagati y'abakinnyi. Ntugire ngo ubwo ingero z'uruhumbajana uhereye kuri Arne Slot ya Liverpool y'umwaka ushize kugeza kuri Antonio Conte na Chelsea ya 2017, byemezwa ko rwose iyi ngo ari nayo mpamvu Arsenal itashakaga umukinnyi uzaza gusa kongera umubare w'abakinnyi wo hagati, ahubwo yashakaga umukinnyi ushobora kuzamura urwego rw'ikipe yose, agatuma muri mukinnyi amenya ko umwanya we ugomba guharanirwa buri cyumweru. Bruno Guimarães yujuje ibisabwa byose Arteta yashakaga. Ni umukinnyi ushobora gukina nka nimero 6 cyangwa nimero 8, afite ubushobozi bwo kugumana umupira igihe ikipe iri kwatakwa n'ikipe bahanganye. Ashobora gutangiza counter attack aturutse inyuma kandi afite ubunararibonye bwo kuyobora bagenzi be mu bihe bikomeye. Kuba yari yaranabaye kapiteni wa Newcastle byagaragaje ko atari umukinnyi ufite impano gusa, ahubwo ko ari n'umuyobozi ushobora kuzamura imyitwarire y'ikipe yose. Arsenal rero yabonye ko gutanga $75 z'amapaundi atari gusesagura amafaranga, ahubwo ishoramari ry'umukinnyi ushobora gufasha ikipe gukomeza guhatanira Premier League na Champions League icyarimwe mu myaka iri imbere. Inkuru ya Bruno Guimarães muri Arsenal ntabwo yatangiye muri 2026, ahubwo yatangiye muri 2020 ubwo u Rwanda n'isi yose yari imihangana n'icyorezo cya COVID-19. Igihe Mikel Arteta yaramaze igihe gito ahawe inshingano zo gutoza ikipe azi mu Espanye Emery ubibereye Birmingham hamwe n'ikipe ya Aston Villa. Mu gihe yaramaze gusesengura ikipe, Arteta yahise abona ko hari ikibazo hagati mu kibuga cyasabaga igisubizo kirambye. Yashakaga umukinnyi ushobora kwakira umupira mu gitutu cyo kwatakwa akawutanga neza kuri bagenzi be, by'umwihariko abasatira, akanagira ubushobozi bwo gufasha ikipe kugenzura umuvuduko w'umukino. Muri icyo gihe ishami ryashakaga abakinnyi ryari rimaze igihe rikurikirana Bruno Guimarães warimo gukinira agakipe kitwa Atletico Paranaense muri Brazil, ndetse raporo z'abashinzwe gushaka impano zagaragazaga ko ashobora kuzava umwe mu bakinnyi beza bo hagati ku isi. Muri icyo gihe Arsenal ntiyari ifite ubushobozi bwo kurema iryo soko ngo yiharire umukinnyi w'impano idasanzwe. Raporo dukesha ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza yemeza ko icyo gihe hari ibibazo by'ubushobozi bw'amafaranga kandi gahunda yo kugurisha Granit Xhaka ntiyari yagenze nk'uko byari byitezwe. Ibyatumye Bruno ahitamo kwerekeza muri Lyon, aho yakomezaga kuzamura urwego rwe kugeza igihe Newcastle yamuguze muri 2022. Nubwo Arsenal yongeye kugerageza kumusinyisha muri uwo mwaka, Newcastle niyo yabaye iya mbere mu kumvikana na Lyon. Gusa abantu benshi batari bazi nuko Arteta atigeze amuvana ijisho. Yakomeje gukurikiranwa buri mwaka kandi buri raporo yakorwaga ku bakinnyi bo hagati yashyiraga izina ry'umwe mu bakinnyi bakwiriye uburyo Arsenal ikina. Nyuma y'imyaka 6 ategereje amahirwe akwiye, amaherezo amahirwe yageze mu mpeshyi ya 2026. Impamvu nyamukuru yatumye Arsenal ifata icyemezo cyo kurangiza isoko muri uyu mwaka ni uko ikipe iri mu rwego rutandukanye n'ubwo yari iriho muri 2020 cyangwa 2022. Icyo gihe yari ikiri mu rugendo rwo kubaka ikipe ishobora guhatanira imyanya ya mbere.
ariko uyu munsi yamaze kuba ikipe ihatanira ibikombe byose. Bigeze kuri urwo rwego ntabwo ugura abakinnyi kubera ko hari ikibazo gihari, ahubwo ugura abakinnyi kugira ngo birinde ibibazo bishobora kuvuka mu bihe biri imbere. Ikindi ni uko Arteta yaramaze kubona ko Declan Rice na Martin Zubimendi batagombaga gukomeza kwikorera umutwaro w'ikipe yose ikomeye mu marushanwa nka Premier League, Champions League, FA Cup na Carabao Cup. Arsenal ashobora gukina imikino irenga 60 mu mwaka umwe. Bisaba kugira abakinnyi benshi bafite urwego rumwe kugira ngo ikipe idatakaza imbaraga mu gihe umwe aruhutse cyangwa yagize imvune. Bruno Guimarães ni umwe mu bakinnyi bake bashobora guhita binjira mu ikipe idahinduye uburyo ikina kandi agatanga umusaruro umwe n'uwa Rice cyangwa Zubimendi. Niyo mpamvu ubuyobozi bwa Arsenal bwabonye ko gutegereza byari kuba kwitesha amahirwe, maze bahitamo gukoresha amafaranga kugira ngo babone umukinnyi Arteta yaramaze imyaka myinshi arota. Ariko nubwo izo arizo mpamvu zatumye Arsenal imusinyisha, ikibazo gikomeye gisigaye ni iki Bruno Guimarães azahindura ikibuga ku buryo aya mafaranga yose yumvikana rwose ntarakwiye kumutangwaho. Nkuko nabikomojeho ku musogongero y'abantu bumvise ko Arsenal yaguze Bruno, benshi bahise bavuga bati ariko se Rice na Zubimendi ntibari bahagije. Cyakora ikibazo nyacyo si umubare w'abakinnyi Arsenal yafite hagati mu kibuga, ahubwo ni ubwoko bw'umukinnyi ari ikeneye kugira ngo uburyo Mikel Arteta ashaka gukina bushobora gukora neza. Umupira ugezweho kuri ubu, umutoza ntabwo areba umukinnyi ushobora gutanga umupira neza cyangwa gutsinda ibitego. Ashaka umukinnyi ushobora gukemura ibibazo byinshi icyarimwe. Ashaka umuntu ushobora gufasha mu bwugarizi, akubaka umukino, akihanganira igitutu cy'abakinnyi bashaka kumwambura umupira kandi akayobora bagenzi be mu bihe bikomeye. Ibisesenguye Bruno Guimarães usanga ari umwe mu bakinnyi bake muri Premier League bujuje ibyo byose icyarimwe. Niyo mpamvu Arteta yamubonaga nk'umukinnyi ushobora kongera urwego rwa Arsenal aho kongera gusa umubare w'abakinnyi. Ikindi gitangaje kuri Bruno ni uko atari wa mukinnyi ugaragara cyane kubera ibitego cyangwa imipira iba mu bitego. Agaciro ke nyako kagaragarira mu bintu abantu benshi batitaho cyane, ariko ibyo bituma amakipe atsinda. Niwe utuma ikipe iva mu gitutu idatakaje umupira, inkuza bwugarizi n'ubusatirizi, kandi we utuma abagenzi be babona umwanya mwiza wo gukina. Niyo mpamvu abatoza benshi bamufata nk'umukinnyi ushobora guhindura umukino nubwo ataba ari we utsinda igitego. Nk'ubwo kimwe mu bintu byatumye Arsenal ishora amafaranga menshi kuri Bruno, ubushobozi bwe budasanzwe bwo gutangiza gusatira ku ikipe aturutse hagati mu kibuga. Umupira wa Mikel Arteta kubaka umukino bitangirira inyuma, ariko kugira ngo ibyo bikore neza hagomba kuba hari umukinnyi ushobora kwakira umupira hagati y'abakinnyi bahanganye, agahita abigeza ushobora guteza ikibazo mu rubuga rw'amahina rwo bahanganye. Bruno ni umwe mu bakinnyi beza muri Premier League. Muri icyo gice hakina umupira ngo asubize gusa ku myugariro cyangwa ku munyezamu, ahubwo ahora ashaka uburyo bwo kujyana imbere agafungura ubwugarizi bw'abo bahanganye. Ibi ni byo Arsenal yari buze mu mikino imwe n'imwe yakinaga n'amakipe yugarira cyane. Hari ikipe yamaraga iminota myinshi izenguruka umupira hagati yabugarira, ariko ikabura umukinnyi ufite ubushake n'ubushobozi bwo kuwucisha hagati mu murongo w'abarinda izamu. Bruno afite icyizere cyo gufata icyo cyemezo no gufata uwo mupira niyo haba hari ibyago byo kuwutakaza. Niyo mpamvu ashobora gutuma abakinnyi nka Bukayo Saka, Gabriel Martinelli cyangwa Victor bahabwa imipira myiza kandi vuba kurushaho. Iyo ufite umukinnyi umeze gutyo ntabwo wihutisha umukino gusa, unagabanya igihe abahanganye babona cyo kwishyura. Ibyo bitandukanya Bruno Guimarães n'abandi bakinnyi bo hagati ni uburyo atsinda imipira atandwa mu kirere bizwi mu ndimi z'amahanga nka duels. Premier League ni shampiyona isaba imbaraga nyinshi, aho buri mukino urimo guhatana ku mupira kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Muri urwo rwego kugira umukino udatinya kwinjira muri duels ni ingenzi cyane. Bruno ntabwo ategereza ko umukino umugeraho, ahubwo niwe ujya kuwushaka, akwambura umupira bahanganye agahita atangiza igitero cyo gusatira mu masegonda make cyane. Ntugire ngo iyo si imwe mu mpamvu Newcastle yari mu makipe yajyaga mediyani ikomeye mu myaka ishize. Iyo Arsenal izaba ifite Rice na Bruno bakinana, bizaba bivuze ko hagati mu kibuga hazaba harimo abakinnyi babiri bashobora gutsinda duel, bagasubiza ikipe umupira vuba kandi bakakoresha neza. Ibyo nibyo Arteta yifuza cyane kuko bituma ikipe ifite ububasha ku mukino ahubwo yiruka inyuma y'umupira. Ikindi umusore yihariyeho mu buryo budasanzwe ni ibizwi nka press resistance cyangwa udatakaza umupira byoroshye no mu gihe azengurutswe n'abakinnyi benshi. Mu mupira w'iki gihe amakipe menshi akoresha uburyo bwo kwataka uwo bahanganye kuva inyuma kugira ngo amatire gukora amakosa ndetse no gutakaza umupira. Iyo ufite umukinnyi udashobora kwihanganira icyo gitutu, ikipe yose irahungabana. Ariko Bruno ni umwe mu bakinnyi bazwi cyane kubera ubushobozi bwo kugumana umupira nubwo yaba akikijwe n'abakinnyi babiri cyangwa batatu. Aho gukuraho umupira awutera imbere uko abonye, afite akanya gato agasesengura aho bagenzi be bahagaze akoresheje ubuhanga bwe gukoresha ibisigera by'umubiri, hanyuma akawukuramo mu buryo
buryo butuma ikipe ikomeza kubaka umukino. Iyi ni imwe mu mpamvu Pep Guardiola yize kumushimira nk'umukinnyi ushobora gukemura ibibazo byinshi hagati mu kibuga. Kuri Arsenal ibi bizayifasha cyane mu mikino ikomeye ya Champions League, aho amakipe nka Manchester City, Real Madrid cyangwa Bayern Munich akunze kwataka cyane abakinnyi bo hagati. Kuba Bruno ashobora gusohoka muri icyo gitutu bituma Arsenal itazongera gutakaza umupira ahantu habi nk'uko bigeze kubibaho mu bihe byashize. Ubwo nongere ngo twarenga ingingo y'ubwiza bwa Bruno tutavuze ubuyobozi bwe mu kibuga. Hari bitapimwa n'imibare y'ibitego ariko bakagira agaciro gakomeye muri ekipe ishaka gutwara ibikombe. Kimwe muri ibyo ni ubuyobozi. Bruno Guimarães yagaragaje muri Newcastle ko ashobora kuyobora bagenzi be mu kibuga no hanze yacyo. Kuba yarahawe igitambaro cya captain mu ikipe ikomeye nka Newcastle ntabwo byabaye impanuka, aho byaturutse ku buryo afata inshingano, uburyo avugana na bagenzi be ndetse n'uburyo ahora ashyira imbere inyungu z'ikipe. Ibi ni ingenzi cyane kuri Arsenal kuko nubwo ifite abayobozi nka Odegaard na Rice kugira ngo undi mukinnyi ufite uwo mwuka bizatuma imyitwarire y'ikipe irushaho gukomera. Mu mikino ikomeye hari igihe atari ubuhanga gusa butandukanye amakipe, ahubwo ari ubushobozi bwo gukomeza kwizera no gukomeza kuyobora bagenzi bawe mu gihe ibintu bitagenda neza. Bruno amaze imyaka agaragaza ko ashobora kubikora, kandi niyo mpamvu Arteta yamubonagamo nk'umwe mu bakinnyi ushobora kongera umuco wo gutsinda muri Arsenal. Ibyo rero bigasubiza cya kibazo twibajije haruguru ngo kubera iki Bruno ari nka upgrade idasanzwe cyangwa ikirungo kidasanzwe cyongeye mu bwiza bwari busanzwe muri mediane ya Arsenal. Ubwo raporo icukumbuye dukesha ikinyamakuru rutura cya The New York Times mu gisata cyayo cya siporo cyitwa The Athletic ihamya rwose ko iyo ari umukinnyi Arsenal yayisanganywe usanga buri wese afite icyo arusha abandi. Ihera kuri Declan Rice imugaragaza nk'umwe mu bakinnyi beza mu kwambara imipira no kurinda ubwugarizi. Martin Odegaard nk'umuhanga mu guhanga uburyo bwo gutsinda. Martin Zubimendi azi kugenzura umuvuduko w'umukino no guturisha ikipe, ariko Bruno Guimarães umwe mu bakinnyi bake bashobora gukora igice kinini cy'ibyo byose icyarimwe. Ashobora kurinda, akubaka umukino, agashyira imbere umupira, agatsinda duels kandi akanayobora bagenzi be. Niyo mpamvu benshi bavuga ko Arsenal itongeye gusa undi mukinnyi wo hagati, ahubwo yongeye umukino utuma buri wese ukina iruhande rwe ashobora gukina neza. Rice ashobora kuba umudendezo wo gutera imbere, asiko Bruno ashobora gusigara acunga hagati. Odegaard ashobora kubona imipira myinshi hagati y'imirongo kubera ko Bruno azi kugeza ashobora guteza ibyago. Abakinnyi bo ku mpande nabo bazabona imipira myinshi kandi yihuse. Mu yandi magambo, Bruno ntabwo aje guhindura umwanya umwe gusa, ahubwo aje guhindura uburyo midfield yose ya Arsenal ikora. Iyi niyo mpamvu Arteta yemeye gutanga miliyoni 75 z'amapawundi atazuyaje, kuko yabonaga ko uyu munyabrazil ashobora kuba kimwe mu bice by'ingenzi bizatuma Arsenal ikomeza kuguma ku rwego hejuru mu Bwongereza no mu mugabane w'Iburayi. Ariko ikibazo gikurikiraho gukura amatsiko y'abafana ba Arsenal ni ese Bruno Guimarães azakina hehe muri systeme y'imikino ya Michael Arteta? Azafatanya na Declan Rice na Martin Odegaard. Ubwo se kandi cunwe abanza ba Arsenal bazameze bate nyuma yo kuza kwe? Reka nabyo tubirebeho twifashishije raporo y'inzobere muri ibi bintu yitwa Samuel Mead. Uyu ntashidikanywaho kuko umwanditsi w'imikino wo ku kinyamakuru rutura cyandika mu Bwongereza yitwa The Mirror, nk'ubwo mu nkuru y'akajomba bugabo yasohoyemo tariki ya 5 z'ukwezi yahaye umutwe ugira uti How Arsenal could line up after signing Bruno Guimarães. Atera avuga ko rwose mu buryo budasanzwe bishoboka cyane ko Bruno Guimarães azajya akina nka nimero 8 iburyo cyangwa ibumoso bitewe n'imiterere y'umukino. Samuel natinya kwemeza ko mu gihe Arsenal ifite umupira ntabwo azaba ari imbere y'abamyugariro akina nka nimero 6 isanzwe, ahubwo azajya amanuka gufasha Martin Zubimendi cyangwa Declan Rice kubaka umukino, hanyuma azamuke hagati mu kibuga ikipe itangiye gusatira. Ibi bya Arteta akunze gukoresha kugira ngo abafite abakinnyi benshi hagati mu kibuga kurusha aho bahanganye. Kiza kuri Bruno nuko ashobora guhindura umwanya we mu masegonda make. Hari igihe azaba ari hafi y'abamyugariro afasha kubaka umukino, hanyuma nyuma y'iminota mike ukamusanga ageze hafi ya Odegaard afasha gusatira. Ubushobozi bwo guhindura imyanya nibwo butuma ataba umukinnyi ufite inshingano gusa, akavuga akaba ari umwe mu bakinnyi batuma uburyo bwose ikipe ikina buhinduka. Amakipe yugarira cyane ashobora kwegera imbere kugira ngo yongere umubare w'abubaka ibitero, no mu mikino ikomeye ya Champions League akegera Rice cyangwa Zubimendi kugira ngo hagati mu kibuga harusheho gukomera. Mu yandi magambo, Bruno ntabwo azakinira umwanya umwe gusa, ahubwo azaba ari umukinnyi uhuza imyanya myinshi bitewe n'icyo umukino usaba. Abantu benshi batekereza ko Bruno na Declan Rice bakina umwanya umwe,
ariko mu by'ukuri n'abakinnyi buzuza umwe ku wundi aho guhangana. Nahise umwe mu bakinnyi beza ku isi mu kurinda ubwugarizi, kwambara imipira no guhagarika ibitero by'abo bahanganye. Bruno nawe arusha benshi ubushobozi bwo kuva muri icyo gitutu, gutanga imipira yinjiza ikipe mu busatirizi no kugenzura umuvuduko w'umukino. Iyo bombi bakinanye buri umwe akora ibyo arusha undi, bigatuma Arsenal ifite midfield yuzuye kurusha uko yari imeze mbere. Ikindi kintu gishobora gutuma Rice arushaho gukina neza. Mu myaka yashize inshuro nyinshi asaba gukora akazi kenshi icyarimwe, kurinda ubwugarizi, gutwara umupira, gutanga ibitero no gufasha imbere. Kuba Bruno aje, Rice azabona umudendezo wo gukoresha imbaraga ze arusha abandi, kuko azamenya ko hari undi ushobora gufata inshingano zo kubaka umukino. Uko niko amakipe akomeye nka Manchester City cyangwa Real Madrid yubaka midfield zayo. Ntabwo abashaka abakinnyi bakora ibintu bimwe, ahubwo ashaka abuzuzanya. Arteta nawe nicyo ashaka kugeraho muri Arsenal. Mu myaka mike ishize Martin Odegaard yabaye umutima wa Arsenal mu guhanga uburyo bwo gutsinda, ariko hari ikibazo cyagaragaraga mu mikino imwe n'imwe, cyane cyane iyo amakipe yabaga yamufunze. Iyo Odegaard yaburaga umwanya wo kwakira umupira hagati y'imirongo, Arsenal yagiraga ikibazo cyo guhanga amahirwe menshi. Bruno Guimarães ashobora gukemura icyo kibazo kuko afite ubushobozi bwo kugeza umupira mu duce tugoye kugeramo. Atinya gutanga umupira unyura hagati y'abakinnyi bahanganye, kandi azi neza igihe cyo kuwihutisha cyangwa kuwugabanya. Ibyo bivuze ko Odegaard azabona imipira myinshi ari mu mwanya mwiza, ahubwo uramanuka hagati y'abamyugariro kuwishakira. Mu yandi magambo, Bruno azakora igice cy'umutwaro Odegaard yari afite mu kubaka umukino, bitume umunyanoveje yibanda cyane ku byarusha abandi, kureba amahirwe no gufasha abatsinda ibitego. Iyo abakinnyi bombi bakinnye neza, Arsenal irushaho kugira ubukana mu busatirizi, kuko izaba ifite abakinnyi babiri bashobora guhanga umukino aho kuba umwe gusa. Kimwe mu byiza byo kugira Bruno Guimarães ni uko atuma Arteta agira amahitamo menshi mu byo ikipe ikina. Mu buryo bwa 4-3-3, Martin Zubimendi ashobora kuba ari we ukina imbere y'abamyugariro, Bruno agakinira ku ruhande rumwe rwa midfield, naho Declan Rice cyangwa Odegaard bakuzuza undi mwanya bitewe n'imiterere y'imikino. Ibi biha Arsenal hagati mu kibuga ishobora kurinda neza ariko ikanubaka umukino mu muvuduko mwinshi. Mu buryo bwa 4-2-3-1 ibintu bishobora gushimisha. Bruno ashobora gukinana na Rice cyangwa Zubimendi nk'abakinnyi babiri barinda ubwugarizi, hanyuma Odegaard akabona umudendezo wo gukina inyuma y'ubusatirizi. Iyi ni system ishobora gukoreshwa mu mikino ya Champions League cyangwa mu gihe Arsenal ishaka kugenzura umukino kurusha uwo bahanganye. Hari kandi uburyo bwa double pivot, aho Bruno na Rice bashobora gusimburana kuzamuka no kuguma inyuma bitewe n'uko umukino uhagaze. Iyo azamutse undi asigara arinda, iyo ndafashe umupira mugenzi we ahita yinjira imbere. Ubu buryo butuma Arsenal idatakaza uburinganire hagati yo gusatira no kwirinda. Ariko iki kintu gishimisha Arteta kurusha ibindi ni uko mu gihe Arsenal ifite umupira, ikipe ishobora guhindura imiterere yayo idakoze impinduka. Abamyugariro bashobora kwaguka, Zubimendi cyangwa Rice bakamanuka hagati yabo, Bruno akinjira hagati afasha Odegaard, maze abakinnyi bo ku mpande bagatera imbere. Iyi ni possession shape, niyo ituma Arsenal igora amakipe menshi kuko itangira umukino adariko bimeze iyo iri gusatira. Bruno ni umwe mu bakinnyi bafite ubwenge yo gusobanukirwa izo mpinduka zose mu gihe gito, ariko nicyo cyatumye Arteta bafata umwe mu bakinnyi b'ingenzi bazafasha Arsenal gukomeza gutera indi ntambwe mu buryo bw'imikinire. Ariko niba Bruno ashobora guhuza neza na Rice na Odegaard, ikibazo cya nyuma gisigaye ni kimwe gusa: bamwe ba mbere ba Arsenal bazaba bameze bate nyuma yo kuza kwe? Kandi ese iyi ekipe izaba ifite ubushobozi bwo gutwara Premier League na Champions League icyarimwe? Ibyo tugiye kurebera hamwe. Nyuma yo gusesengura impamvu Arsenal yashoye miliyoni 75 z'amapawundi kuri Bruno Guimarães, iki kibazo gisigaye no kumenya uko Michael Arteta ashobora gutendeka ikipe ye mu mwaka wa 2026-2027. Mu by'ukuri ikintu gitandukanya Arsenal y'uyu munsi niyo mu myaka 2 ishize ni uko ubu ifite amahitamo menshi ku buryo ushobora guhindura abakinnyi 3 cyangwa 4, ariko urwego rw'ikipe ntirugabanuke. Cyakuri rero by'uburyo Arteta akunze gutangira imikino ikomeye bigaragaza ko ashobora gukomeza kugira icyizere. David Raya mwizamu, Ben White agakinira ku ruhande rw'iburyo rw'ubwugarizi, William Saliba na Gabriel bagakomeza kubaka inkingi z'ubwugarizi, mu gihe Mahrez, Lewis Skelly cyangwa Ricardo Calafiori bashobora gusimburana ku ruhande rw'ibumoso bitewe n'uwo bahanganye. Hagati mu kibuga niho hari impinduka zikomeye. Martin Zubimendi ashobora kuba ariho uzajya aho umukinnyi wa mbere urinda ubwugarizi. Declan Rice agahabwa ubwisanzure bwo gukina nka nimero 8 ifite inshingano zo kurinda no gufasha imbere, naho Bruno Guimarães akaba ari uzahuza ibyo byiciro byombi, yubaka umukino kuva inyuma
kandi awihutisha ugeze hagati. Imbere yabo Martin Odegaard azakomeza kuba umuyobozi w'ubusatirizi, mu gihe Bukayo Saka na Gabriel Martinelli bazakomeza gukina ku mwanya wa nimero 9 ugafatwa n'umusatirizi mushya wa Arsenal. Iyo urebye ikipe yose ko yaba itondetse, usanga Arteta ashobora kuba afite imwe muri starting zuzuye kurusha izindi Premier League, aho buri murongo ufite uburinganire hagati y'ubwugarizi, guhanga umukino no gutsinda ibitego. Nubwo Arsenal ifite amazina akomeye hagati mu kibuga, biragoye kuvuga ko hari umukinnyi uzaba afite uruhare runini kurusha Bruno Guimarães mu guhuza midfield yose. Mu myaka ishize Arsenal yakiniraga cyane ku bushobozi bwa Declan Rice mu kwambura imipira no ku buhanga bwa Odegaard mu guhanga uburyo bwo gutsinda. Ariko ubu Bruno aje kongeramo ikintu cy'ingenzi cyane, ubushobozi bwo guhuza ubwugarizi n'ubusatirizi mu buryo bwihuse kandi butuma ikipe ihora igenzura umukino. Bivuze ko Rice atazongera gusaba gukora akazi kose wenyine. Odegaard nawe akazabona imipira myinshi mu myanya ishobora guteza ibyago mu gihe abakinnyi bo ku mpande bazabona umupira hakiri kare. Mu yandi magambo, Bruno ntabwo azapimwa gusa n'ibitego cyangwa imipira yavuyemo ibitego, ahubwo azapimwa n'uburyo azatuma buri mukinnyi ukina iruhande rwe arushaho gutanga umusaruro. Iyi niyo mpamvu Arteta yamubonye nk'umukinnyi ushobora guhindura imikorere y'ikipe yose aho kuba umuntu usimbura undi mukinnyi umwe. Iki nicyo kibazo kizaganirwaho cyane muri uyu mwaka w'imikino. Birumvikana ko kongeramo Bruno Guimarães data biha Arsenal ibikombe nko Premier League iracyafite abo bahanganye bakomeye nka Manchester City, Liverpool na Chelsea, naho muri Champions League hakaba ikipe nka Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich na Paris Saint-Germain ahora ahatanira iki gikombe. Ariko ikiri soko rikora no kuzamura amahirwe ya Arsenal kurusha yari ameze mbere. Mu myaka yashize, imwe mu mbogamizi Arsenal yagize no kugera mu mezi ya Mata na Gicurasi abakinnyi b'ingenzi bananiwe cyangwa bafite imvune bitewe n'imikino myinshi. Ubu ikibazo nk'icyo gishobora kugabanuka kuko Arteta azaba afite amahitamo menshi adahindura urwego rw'ikipe. Icyo amakipe yatwaye ibikombe byinshi nka Manchester City na Real Madrid amaze imyaka akora, yubaka squad ishobora guhatanira ibikombe byose aho gushingira ku kintu 11 gusa. Niba Bruno Guimarães azahuza neza na Declan Rice, Martin Zubimendi na Martin Odegaard nk'uko Arteta abyifuza, Arsenal idafite imwe muri midfield zikomeye ku mugabane w'Uburayi, kandi ifite mediane ishobora kugenzura umukino, gutsinda intambara zo hagati no kureba amahirwe menshi, bubatse urufatiro rukomeye rwo guhatanira ibikombe byose. Niyo mpamvu abasesenguzi benshi babona iri soko nk'irigamije atari gusa kurinda igikombe cyangwa Premier League, ahubwo no gutuma Arsenal imukandida ukomeye wo kwegukana Champions League yerekwa gutsindirwa ku mukino wa nyuma. Ngayo nguko ngende Choice Gakumba. Biko gukora like, share, comment na subscribe.